Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita tentang religi di Pulau Weh. Pada abad ke-16 atau 17 ada beberapa kelompok yang hendak menaikkan ibadah ke tanah suci Mekah. Mereka berasal dari berbagai suku dan negara. Salah satunya dari negeri Cina, Bangladesh, dan Filipina. Mereka semua sudah menetap di Kesultanan Islam di berbagai daerah di Indonesia dan berkumpul di daerah Padang. Sekitar 127 orang berkumpul hendak naik kapal laut ke tanah suci. Namun musibah datang berupa gelombang laut yang sangat besar sehingga kapal yang dinaiki menjadi rusak sehingga terdampar di beberapa pantai di Pulau Weh. Keadaan ini membuat mereka bermufakat untuk menyebarkan ajaran Islam ke berbagai pelosok sambil menunggu pembuatan kapal baru. Namun musibah kembali menimpa mereka. Gempa bumi yang dahsyat kembali merusak kapal mereka sehingga mereka semua berkumpul untuk bermuafakat agar menetap di Sabang. Berikut nama-nama makam Aulia 44 yang ada di Pulau Weh Sabang. Makam Tengku Ibrahim di kawasan Ujung Tengku, Kelurahan Ibuh. Makam Tengku Paya 2 di kawasan Tepin Layan, Kelurahan Iboih. Makam Tengku Gaupang di kawasan Gapang, Kelurahan Iboih. Makam Tengku Cot Bak Ulin di Komplek Tengku Muhammad Daud. Makam Tengku Dipasi di kawasan Belang Tunong, Kelurahan Balohan. Makam Tengku di ujung Guha Cot Nehet di kawasan Kelurahan Jaboy. Makam Tengku Cot Bak Me di kawasan Kuala Balohan. Makam Tengku Cot Bak Cuh di kawasan Jaboy, tepatnya di jalan menuju Gunung Berapi. Makam Tengku di Jaboy di kawasan Teluk Jaboy, Kelurahan Jaboy. Makam Tengku Berawang di kawasan Kelurahan Berawang. Makam Tengku Bungong di kawasan Kelurahan Kenekai. Makam Tengku Magota di kawasan Kelurahan Batesyuk. Makam Tengku Imasim di kawasan Kampung Haji, Kelurahan Kuta Timu belakang Polres Sabang. Makam Tengku Syakir Pulut Pandan di kawasan Tapak Gajah, Kelurahan Kuta Ate. Makam Tengku Imleh di kawasan Jurung Keramat, Kelurahan Imleh. Makam Tengku Tepit Biduk di kawasan Kelurahan Ujung Kareng. Makam Tengku Ujung Metigo di kawasan Kelurahan Ano Hitam. Makam Tengku Ujung Sake di kawasan Ujung Sake, Kelurahan Balahan. Makam Tengku Anoy Raya di kawasan Gunung Anoy Raya. Makam Umi Cot Puriah di kawasan Pasi Gampong Pria Laut. Makam Tengku Sikudo di kawasan Ujung Sikudo. Makam Tengku Ujung Meruong di kawasan Ujung Meruong. Makam Tengku Ujung Bau di kawasan Ujung Bau dekat pos radar Angkatan Udara. Makam Umi Siti Rubiah di kawasan Pulau Rubiah. Makam Umi Cot Kemala di kawasan Air Terjun Pria Laut. Makam Umi Cot Kumairah Dewi di kawasan Air Terjun Pria Laut. Makam Tengku Sarong Krih di kawasan Gunung Sarong Krih. Makam Tengku Peletumpurung di kawasan Pulau Rondo. Makam Tengku Hananan di kawasan Tepin Layan. Makam Tengku Yunus di kawasan Kelurahan Anuk Laut. Makam Umi Khadijah di kawasan Anuk Laut. Makam Tengku Zulkarnain di kawasan Gunung Labu. Makam Tengku Usman, kawasan Gunung Labu. Makam Tengku Abdul Wahab di kawasan Gunung Labu. Makam Umi Siti Mariah di kawasan Ujung Asam, Kelurahan Kuta Barat. Makam Tengku Krung Raya di kawasan Kelurahan Krung Raya. Makam Tengku Cot Bau di kawasan Kelurahan Cot Bau. Makam Tengku Said Hussein Sempos di kawasan Kebun Merica, Kelurahan Kuta Baru. Makam Umi Kalsum di kawasan Ujung Mureng. Makam Umi Magota di kawasan Kelurahan Batesyuk. 4 orang tidak diketahui namanya. Inilah sejarah dan nama-nama Aulia 44 Kota Sabang.